اپنے ثانی استاد جناب قبلہ مظہر بخاری دے ہم پھلا قبلہ ہاشمی صاحب تو اجازت لے جائیں بلکہ سبق دے روپے جی 3 روپیاں کہ حسین توحید رسالت دی تنہے کروائی پہچان ہے پہلے تو آخری بندن دعوت حسین توحید رسالت دی تینو ہے کروائی پہچان ہے ودا کلمہ پڑھنا ہے احمد دا ابی طالب دا احسان ہے سردار عرب تے شک کرنا ہے وہ کہڑا پاگل ہے انسان ہے جے 12 پتر امام ہوئے لونو دے ہیں نمران ہے نعرہ حیدری مہربانی جناب جناب امیر کائنات شان قربائی کے فتح نصرت محتاج دیندی خدا دا ایسا جوان ہے لیے فتح نصرت محتاج دیندی خدا دا ایسا جوان ہے لیے حلالیاں تے حرامیاں دی در حقیقت پہچان ہے لیے رکھوں دے وچ سوالیاں دی اے جولیاں نو چپر کریں گا جنال بھی وے سکون آندا ایمان تا دا ایمان لیے ثانی ہے جرت مولا علی علیہ السلام دے فرزند دی ایک روبائی جی جس چیز دا میں شہرہ جی محدود ذکر کرنا ہے کہ کرا ذکر میں آج جو ہستی دا جڑا باطل واسطے رد لکھاں کرا ذکر میں آج مدثر خان کرا ذکر میں آج جو ہستی دا جڑا باطل واسطے رد لکھاں ہر روپ حیدر دستا ہے ہوتی سیرت صورت ید لکھاں جینو لٹیوے کافلے سفراں وچ ہر موڑ تے مارے صد لکھاں وسیم عباس آخری منزل میں جدن وفا دی حد لکھاں مہربانی جناب صرف 3 دوڑے جی 3 دوڑے کون تکلیف نہ دا بڑی مہربانی بڑی طویل لسٹ ہے جی میں بانی ہاں اس واسطے میں صرف 3 دوڑے لیکن اپیل کر سکے میرے شیروں سے توجہ ضرور فرمایا ہے کہ میٹھے اگلے وقت وسیم نہیں رہے لالے سر سنگتان دی چھان نہیں مہربانی جناب بسم اللہ میٹھے اگلے وقت وسیم نہیں رہے لالے سر سنگتان دی چھان نہیں ہن سٹ نہیں کانجر دردان دی دکھ جلن دے قابل ہاں نہیں تیرے سب کا سیک تے حسرا تو سکا کی جو اجن چنا نہیں ہٹ آیا پیار دے پتنا تو ذمہ چایا جدن ملا نہیں مہربانی بڑی مہربانی شیرے کہ اننے واہ پچھو بجان دا فائدہ ہی کوئی نہیں اننے واہ ربانی صاحب اننے واہ پچھو بجان دا فائدہ ہی کوئی نہیں اگو مکے نہیں زید نا دی مطلوب نو اتنا علم تا ہوئے انو طلب میری ہاں دی ایک ساؤڑ دا جذبہ ایک ہوئے ساج برابر ساندی سانگے توڑ وسیم ہوئے چڑھ دے ہن رلے جدن دلیل دعا دے مہربانی جی آخری شعر کہ ہکے ٹھوکر تے جلا ہسڑ پہ آئے رکھ حوصلہ ہن گھبرا نہیں پورے کرن شوق محبتاں دے رو رل کیا پیر اجکا نہیں کتے نبڑ جمدن چوٹیاں چوں جب پھر تے وار چکا نہیں من جملہ درد وسیم نو دے میں میری نسل تے داغ لوا نہیں مہربانی جناب ندیم صاحب بہت ہی خوبصورت انداز نال پڑھ رہے ہیں جناب غلام شبیر وسیم صاحب تو زور تالیاں نال استقبال کرو تھوڑی تالیاں بھی موئی دے تشریف لے آ رہے ہیں جناب میر علی میر صاحب تو زور تالیاں نال استقبال کرو یار جناب میر علی میر صاحب